Ekiombe kia basaikoro ase kaunti ya Nyamira nigo baganire abamenyi be kaunti ya Nyamira koenekia obotoerero na boigo murembe tinga kense ya Kenyero cia sobochore obonene bo mwako yega bwechi bwibere na meronke bere nebere bakorawa n'omurayobo Brian Kaunda nigo barure ogokulira gochiase abasaya na kubagania koba maiso eryo tibatumye ko bobe n'abana siasa bunenjire mu yogusegeta chiburaburu anene tinga kichemesangirikano ya gesiasa Angor kwa Brian Kaunda omoteneneriwe kiombe kia Nyamira Youth Peace and Environmental Ambassadors. Litukoria lero tuawire tugotarira hawa vijana wa bodaboda kuhakikisha kwamba tunaeneza amani. Tunataka tuhakikishe kwamba kaunti yetu ya Nyamira imekuwa ya amani. Siku ya leo tuko hapa stage ya Shivling na Florida tukihakikisha kwamba wana bodaboda hapa hivi wote wanapatikana katika upeo wa kuhakikisha kwamba amani ndio msingi wa katika hii kaunti yetu ya Nyamira. Samarieda na ngoro kwa Alfred more especially ase ombekia boda wako ndo kali ruma na lili tani alimaje kanete ngora agera mo so I will congratulate youth ambassadors ababareta e program weye ase Florida stage gaiga mbalenga tukura bagira nambuya mono bagira ko tosemia abana youth buya mono sana kina kitwara kotakanga ntuno murembe tutagete Nyamiraga na andi nalego bagera mbya mono sana bana youth ambassadors ya mwarete program weye na andi yesa bazeni sana omwana siasa oyo nocho omwegerere nocho mukwane buya bunora mukwane mbuya ekero chikure chere imagine abora chonyore ngana ebe kotigarete asigo radio morembe teyo abantu bamino twanchane ntwase intwe egekora intu mwanya funds for movement. We need money to carry out events and rallies, so we are opening our doors for partners, for friends. We need friends for Nyamira Youth Peace Ambassadors kwa sababu hii amani tunahitaji hapa Nyamira and beyond Kenya mzima ili tuweza kukuwa na amani kote. County Commissioner, we are very inja Germany ya Shivling stage ekenteke na tukwaniraga abuna youths igoro yo murembe ntubuna Gusii Kenya ngimandu tutangaina so murembe na kigekogera nonye ni serious zihesyo ito igoraria arende to murembe inje nako batebiga asoko gorusiringi 100 mwaburukani umugutano ebinte ebi mokorapi lakini ebinte ebi gokorwa esengenjo vijana vyaito mbibugati